Kinong kitkam ka All Meghalaya Ad Hoc Secondary Teachers Association ha ka jingelam ka kong bina karumnoid kilaya kendo ya UVK Mantri Commissioner and Secretary Education ha ka saw tarik nailur bantip ka sorkar kalale kumno ya ki jing ai jingmut bala ai syakatranat education halor ka jingwan ra ban pentre kam ya ka Meghalaya Education Grant hendrai ka Education Department kam syam ai ki jubab hadu mentah. Hadian kani ka jingya kundu obat u commissioner ka kong bina khar umnut kalaya tho kat kum ka jingya kren u commissioner and secretary ula kular ban sa ai ka jubab halor ki jing ai jingmut jangki nalor kata kalaya tho ru kinong hikai ad hoc ha ka jela kilamat bun ki jing namar na pedeng kinong hikai dei kani ka kunhun ka bayo du natam ki jing siu kumta kala pen sngo bat kerpa de ka sorkar ban pen kelano na ka ad hoc grant syaka basic pay plus dearness allowance na ka benta kini kinong hikai knang ba kin yarengkat kerdan bat ki we kinong hikai kila ong ru haba kinong hikai ki hun ha ka kam ka baki trei ka pulie puthi ha ka jela kan kiu syaprang ka kong bina kala kerpa ru ka sorkar ban kershan ki infrastructure ya ki school bat ka bak kong santam na ki jing ai jing mut ka long ban pen klan bat pen long man ka por ya ki inspection haman ki school nang ne syakmat bandan ka rukam hikai ka ba bet barenti habaro ka wei ka jela la tengah ngade ikong bina karinoi iba long i president Manado nong 1998 hadum ta man life nam ni judon ke election te nga badi ni ke post ta ke jinction ya jeng hikai but ha hadin mengila yo khat kraspa kata first enhancement naka sorkar hadin katanya kia form ya kini kia form ya kini association but kunta hi ha kata meeting ke bolong ha hotel embassy ki punya ngakun presiden hadin kata ter wilayah trekam te ketulok chongki ad hoc teachers na ka khat traspa next ka kiu segala lai hajar na ka lai sakasan na ka san seka pra na ka pra sekesipo na ka sipo ka arpo na ka arpo da arpo da te kane ka long journey bangila ya trailang bat ki para lok chonga ki no hikai para no hikai chonga te kumta ka ya ter bat menta hadin ba ya kenika hadin bala peni serta dia kenika MEG but ki ai kenika discussion paper yang ni ba ban ai ka suggestion jungi ni la ai kita ka suggestion hau nai September Mei te hadin mengila ada ai kenika suggestion but ni kum mangi situ ba ki sakhat yang ni ban ya discuss halor kenika suggestion hadin ni la yo i pada ha ka email ba they have mentioned that we appreciated the suggestion given by FAMASTA, the Federation of All Meghalaya Secondary Teacher Association FAMASTA. Te ini nang mut haba appreciate kata mut kidim khat kini yang iban keren. Mo ke ka ba ni dunane ke ba ki dunane bangin kodo kin namar ni tengi demand bag ekatuka basic plus di te. Amar baro kino hikai ad hoc right from the primary to the higher secondary ba once and for all one ra no syaka taka basic plus DE taka di demand jeni barapa ru na adu panungkong ru habangi ni yo enhancement inde bang yo tang mangi ni fight mangi handai bat primary but upper primary but secondary but higher secondary ka sarkar ju ai be kunta ki inde ba ai tang ye ibe te menta kalong punta ke ba ki kam kot ban kata ka jing snow ha ni ba the government kin concern ki ni ya lo kata kalong ha kani ka energy kalong mukta kin ba lada kino hikai ad hoc kina lasang thai te ka tu ko post kan susa vacant bed kikim sha ba ke managing committee kan thum but makiru ki mai approval fiu te lada ai approval ka takmot managing committee habaduna kino hikai namar ni ha ka ad hoc kawik subject we no hikai ki sumut kumga social studies ni don geography economic and history civics south three subject ni don tang iwi no hikai masim social study sumut itu wilayah song thai
Sementara bentung tamai cakap itu noi kai ba la sang thai ru kim sia kim ai approval te kata mut ka school te kan habbu kan hab tung noi kai te wei bam ai approval ka gran num yo dam yo gran ka tamu management kan le no kan khate na ka tulop jungi ban se ye te noi kai hi ka jing halor ka jing halor ka jing andre ka sarkar pade kalau ban pen yang ini ad hoc teachers. Kenapa boleh dekat? Dia nak kata kadau, ni aku mengingi bela, ngali langsung thai, tam ngadang bat ya kena kapus. Ba ki noi kai jong ki don ka jingsan ya. Te kalong kum ne kai. Ba pi ha bang kwa man upgrade ya kata ka standard jong ka education. Barabar pi dia ban pek ba kumno fisir ki noi kai. Buat ka proper inspection nak liang jong sarkar ka school ka run baik nem ka turn out ka long kan no ka fi entah ki juk jong ni mun sure habang idang lai school tam inspection man ka por na kan mau kong rani sulai iba si ban inspection bade inspector of school mentah da ki post nem to don inspection te lada kalong kum ta te kalong baik ka school asu no hai management hai kita pot tam chen kondong labor play dari ki management educated ka biang situ hi labor nang wap start in susu kum no filai lai school la biang to ta ke te ka de halor kata ken mata ka jing halor ka jing ba ngong ru badai kum ta ken ada halor balai oduna la da syak khatesa na katulop chen tino hikai ban siu ya ita I no hikai bala sang thai namar buat kim ai shu ka approval kata kamu bapi hal na ita ya tu kena hajaru tak poi nak saka kat no te tang blai bate ki suggestion te ki ba ni la ai kum ta ki don bangi agree ki don bangi disagree kum gani ka ketua basic plus di demand ni tingi go back ba upgrade ya ka ya ki all the ad hoc teachers from the the ad hoc system to the in the MEG naka ad hoc grant wanra no se ka basic plus DA baik ta baki non job secure kata we ke demand ba ar ke demand ibu ba ki no hikai hi ki de man ki infrastructure all in the schools they been done proper inspection they been done haki barok school ya functioning non functioning report the government ka they been you they man ta ki mut ban nyat with the managing committee barok ka ICA and nyat the managing committee kam la ban wan development kan wan development ke managing committee kan kin thate na ka tulok tong kino hikai ada kim khatiru sumut dan kam extra teacher armut mo lekin ongkum no pi dang yo ar pandai haja te na pi ngin ya khate no marlai haja wa ngin sewi kini armut kiba ni thung mani te ha kata ka kom le te kanang long tak halor baret betulo halor ba syakte ka ba ha te kata ki ba keli te ni ong ke wong susu ya kata ka jing ong pi ong government ka ade perkhat tan ong kaniga delay system to government dengan sutanat maka government kala ade perkhat kam dei ke demand ke penadu menta kaniga dei na 2006 ni ji famasta ngila demand kani na 8000 riu ya ke basic plus DA kani au benayum tu tu Latin dan isi ha kami submit pada before 31st nama deadline deadline ke date before that before tolong ngumni ke ki government ki ai ke tu suggestion paper mo maka MIG kumno ban implement kan itu kat MEG mo kalong kumba khandai pitch betul te hadin kata ngilai syong ka executive meeting nilai discuss halor kitu ki points barakhoi tingila ai pada ka suggestion jemi namar ki pan suggestion tingi ai ka suggestion jemi te hadin kata pada hadu menta ki kham khot pada yang ni kino hita kumno ka government kan tip ba ka ai ka jing
jingkwa jengi habangi la pha lembaga email ye kitu ki suggestion duni dekat ba mentan nalai kundu ya Sarbije Mantri tu yang ba kani ka point to be noted ngin sa ong secretary ba in court pi te kalong kumneken ni ki ad hoc no hikai ad hoc ki hapo seat of Meghalaya ni dei ki low paid teachers te lada ka sarkar kam le ia namta ka lawe jang ki ad hoc teachers kan poi se kijing namar baru ki ad hoc teachers kilong equally qualified kum ki government teachers kum ki deficit teachers handai karon ka discrimination in the distribution of salary ke ia kata hingi ban si ban tinggi demand back balai bam ai no the basic plus da ye ki no hikai khnang ba kan long jai jai no kan wanra ka development ha ka education ki no hikai ru kin long ki para snotengen masuk ang dekat pareng mo job satisfaction at least kinyo ke kinlong secure ke tang ita hi ko apne mention yang kacing lek sarkar la dakan lek akini ke kom takmur ka kino hikai kinum dan jingsuk khamtam ki ad hoc teachers and I full authority ka management khamtam ya ka salary kani ka tu na bro si kata daka kerteng kimwan mo tang makan nungut utilization certificate pat ni hap sai te kum kata kamut ar ku kena hajar kasidan kata ka kiai gitu ka paper kikan ba wan ka government utilization paper ki tho baik ba this money has to be strictly given for the salary of the teacher kumta te dadi kumta te hadin kani kila num tho chu ikatu la kim tho chu ile te kat ba man